Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choaguat Cosquitzin, Ninkela Kulbal Sahunjik Republic Angela in Solok Salisantilhu. Lishholomil Kat Solbal Chirulikutana in Nashche, Lipokok, Resh Kohobankil, Litikilal. Sachishuni Lisantilhu, Ebjakli Profeta, Lijunelik Keshkuts li esilala in Renakteşkul ebliralal Shkaholika Dios, Chishpanugil Junelik Litikilal. Rahlal Naklikakwa Dios, Nashje Nakta Quank Rirakbaatin, Hanakwi Hun Lipokok, Resh Kohobankil Litikilal. Li Profeta Isaías Hanchahun Reheb, Li Inga Kishukwak Chishjebal, Li Barquan Tento Naktishkots Reheb Litenamit. Aranzali capítulo 1 versículo 17 relihu Isaías Nashje. Solo makshbanunkili us, yalomak sikbaliti kilal. Ten aumak li raubtesim ileb, keomakshkulubeb li neba Josh, utchekolakeb lishmalkaan chanchehukain. Sali capítulo 10 versículo 1 2, nashjahkwi, ra chalel sashbeneb li neke kubank kibak chakrab, utneke tenebank railal sashbeneb li poyanam. Inkaneke esten aeb li neba, Sali raklebal atin, nekesh rampan lishkulubeb li rakwan kep sa lintenamit. Nekesh choish sa lishkunkap laleb lishmalkaan ut nekesh ma likarukwan reheb li neba Josh. Rabinkila inat koskuizin ashal shutanal. Chanrunak hunak li poyanam. Tish choish makbal chishkuni likarukwan reh hunak li neba. Sali capítulo 10 versículo 3 nashjehkwi. Karute banu naktachal li rakba atin sa eben. Naktohchinach tachal chakli rashik, anite patzkui eten ankil utparte kanable biomal chanchehokain. Hokanahkwi li profeta Jeremías, kishye resilal likaruna chal sashben hunak li inka nashbanu li tikilal. Ra chalil saben li nakatkablak rikin mausilal, ut nakajib la kwajoch rikin balakik, nakatakwasiab la kwasakwitsin chik angelak, utinka nakatoh lishk angeleb. Lishkomuneb li versículo in nakatausa lihu Jeremías capítulo 22 versículo 13, 15 ut 16 nakaeb li keshbanu chakli chabilal usah kwi ke kwank abanan sa shbanun kilima usilal mahunkwa takataw tuktukilal mahunkwa takataw lishkohobangil li kachol rikin likaru kwank ke. Nashcheli versículo 16 La chukwa kikwaak kiukak abang kishbanu lik angel rikin tikilal ut usilal hokanak uski el rikin chishkhuni li kishbanu Kishkoleb risheb li neba utebli raubtesim bileb uchihokan saki kwang chirulish chuam. Mama kwa tabi haana in lin papankil lain chan liqaqwa. Kaikak retal chan runak liqaqwa Dios narrataw rakh li tikilal sa qatyang. Utshbanak num takhenak lima usilal utmak li rakok atin sa tikilal. Li ruchichoch chochis amankil lishten ankil chiruliqaqwa Dios. Liqaqwa Jesús kishiahkwi salihu Mateo capítulo 23 versículo 23. Ra chalel saeben la eshachtsi utah parisei ahkapak al ueschan. Neketoh lishlahetqil li iskih li anis ut li komino. Utshekana shpabankil li ashal nimshkwankil sali chakrab. Ha li tikilal li ushtanank. Utli babal, chishkhuni la intento rakh shebanu aban inka rakh shekana shebanu kil li khunch olchik. Kaikak retal chanrunak khosali nakhtar chakrab khosali ak chakrab. Liqaqwa Dios khunelik kishra rakh naqtquanq li tikilal saqatyang. Uthanan li kikulun shebanu kil uchkut bal liqaqwa Jesus kishqashtesil ishchuam sashkaba lakhmak shebanak akhonak kishra. Chandu yokosh kutubal li qarrahom rikineb li qakomon rikineb li qahsut li qeits ina naqkwan barkwan li akhel ru li yokosh kana bankil shbanun kila naqkwan usta naqaje naq yokosh shokbal chaqrab li qaqwa Dios marrelik chikyal yokosh shokbal ut yokosh banun kili barkwan akulak chiru li qaqwa chonale baqchiri shain chiru li kutanain ut li qaqwa tashaqchiten anqe chishkebal retal uchishti kobrisin kila kwiru li qachuam Uchtiki bangil shbanunkil li barkwana kulak chiru liqaqwa Dios. Patyo shakwenak shinago chubeni chiru li hunk amokain sa liqaqangel solok salisantilhu ning ela bukbal re naktinago chubeni sa hunjik liqaqangel.